wo uwendo ni chao mwakwata siana uwendo ni woleka uwendo wolawa ni chao ni ata tutomya kwika ni kana wendo ula wai wambe ukendea kwakana utekuvoa kwatenia na antikaro na mutai wa mitwano Bishop Honorable Jonathan Muthoka ndini wa kilungu cha kathama ka wendo kila muthenya wa wakatatu kwambia saina sio tuku nina sasta sio tuku tuitungia uwendo ngoo na ngoo ikinena imwe ni kathama ka wendo vala kila ngoo itindia va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Andu mawonie ukesela chandani cha chuu cha kiko ukailitwa ni maisha ukona nthita yathela neke yesa isi ndo miongo tatu anana ila ikangwatwa neke wa muzungu 38 consequences and the 38th consequence was death. Tebe nisa ningezo ukete akwa bati mbaya kwa yethe yako kwa nisa ningezo ukete naweze neze mbete kwa dilwa ba kwa diote akwa na diote ukabinewa ukathiwa ukabinyatangano ukasisya mbee ukalea kuona cheni indi muthenya umwe ukakwata ukusi pengewa syandu mesilile kibindu matona mbe indi malea kukongo na muthya kwethiwa cheni na utanu awethia na mwimbao ndo akwata umwe na fresh kana ni miku very fresh musenyo ndomo wailombea congratulations mbe kuku oyu mundu ambete precious yake na lo sia thukio la mundu athukia musuyo kilunguni cha verovero sho kila kikakukia kila wakilisa ili narateka miongo na sia wiyo tukakwete angewa kukwikia binya kunenga wikwati wawo kana na wesela mwakini no kuma weekend gatadhavu ba ukakomana na mwene nthitaku weseli